ngumu to ka juba rewi ka South Sudan gwas me shalat ka kor tan shi wel badaktin paiwa and go te ka Rami bar ka juba ngumi na kana rewi ka juba ne ke cheng derambor shala no ramkel shana ka juba ramkel mo wa tike chunga commercial ke 7 day roundabout la jan tike chunga tana ne ke chunga man chang der lip kan bas ke lip kan turbil ma daga nan gwada dia na mani ramadan en mala ler di ne lat ka dan ko la do ne lore kenni shi dej ke la dej mo jalla ka ma ke dongro ke ne dio wa shukaran shu babar shukaram shukana na karam kel shukan mo ka bot chala no ja dulwal wa kane do shikana ngoch commercial ke mbmc custom kane den content nak ran mb mbmc custom road jan do branch kan ngoch je wachi de ni je ngoy korean ami gu yana gwasme en o baran ben nek chang dar rami mo dej ngaj ne je gwano so sudan chi safe at this point. Okay, tele self te miaten ko ne rami mo shi goro no bad ji by the way de ji ying nak bayan min kataram de jogode remember this key criteria ko kor gazan pai wane de shop ko kor jandang diok wide bakel wal wide raw ti cha kep kana gadang bakel cha kep de ni bon to dor ko te ko bun to dor ka largno na ka re mala ka so sudan kan bun to ka bun to lel kana kamna na ne de kon ko la kan wore wech ke district don't gwad mi jikane ro ikan gojik tan bekan ka saron bekan cap so no more are kele dem to ka juba so people should be careful ko ta dan len maro din ke je so ana mugori na ngach kumana lero den tam